Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet na. Pohnpei. Iyan kasalelye rakacho karastacho nan programen Rahnwet nan Pohnpei. Programen kabese rakapo rakasampalakan mawiwiyawi tadanwiyaw nan wain Pohnpei. Monach kan pachoyo nan programen kabese Rahnwet. Yakoneng yen pachowan chiang kuya chinga saratan kay paniyo wow. Ton walan wow raksokan Pohnpei yu. Walakan kuransanan kan ko. Lekan nanalak nan kanye ko. Chingal wow choror toke. Sabal machay kabina and Wayne Pohnpei karyawan kabina. Speaker, Vice Speaker of Chawakan Chorus nan 11 Pohnpei Legislature. Pachiwan wawan kison ko kung labalap. Samura labalap 11 mumot sokan. Pachiwan wawan ki sawan marchon way yumsak. Rahnwet way sawan man kaya so mawag chaylan pileo kasamo. Oronu, Mr. PJ Obispo Moya, Public Relation Officer for Health and Safety Officer, Sangkampa, Pohnpei Utilities Corporation, the PUC. And so such a band but you want to quit. Manaka 1 minute yonan program watch and kak ni aralat kasaleta kasampuan me bacho kanan sa machay men kai hong chingalan so much. Kalangan ko mo ya program director. Mona ibang patuloy na ni tumul sa karatan kapese kan mesang paliwet. Apoy kaya tumul sa karatan kapese kan ibang patuloy uteme na wewe. Aymen patuloy patkiyang sa karatan wow kay pun mechiyang o sagara ko puro sa wala pensapakan ko nan molen seren kalaban Pohnpei. Wow kisabul mar sunan ko kapoya kay tumul sakarato sakara ni lapako mosa ko iso ko poy ko kiya ko moy rakachin ko pura ko ni sakarata na wawat inikak patawan pona siya kisabul men Pohnpei kayon kapna karyaw kapna ora tumul warang ko o pole ko sakarata na wawat John Pohnpei usap nan kalalan paywat lella maslikun kalalan paywat Rahnwet patawan nan wasan kair yen kak pacawan pagi kita supplement Pohnpei palian PUC o sakar kita wiya pakonayang kan mepitata totong kiliyan ni kasochik o pil wiya pen perere kanong ni tupsong liyal kan en nanewe ucayan pasakan Kalanan ko mo'y pwede rakasampali yung match o way pakonan Pohnpei kung kak sawaski irayakan makonayang Wayan kak mangi pokasochik liyalan kak miye nan ewew chen pasakan. Kalangan na songon muya pen kasochik chocho me miye me pari chocho men Pohnpei kin sugau chiya na usocha kin kapayata. Kayu akone ngan so karos kuchailan kin kapulla tengki kan me socha anana pe o songon tupson liyal chikan me socha anana pe naniraira nan so wew. Karyaw nanci yang totong kita manteng ki me LED kan o kasilu apoy ki pali chocho me sapulman ki cellphone aso karos kisang te pachawan sang charger kan ni outlet kan murinam pan charge sapul momutong chungol cellphone kan o kem sakla tipsolia karos me socha anana penan anso kan anso karos kacaman patrawasan takisang ni outlet kan. Kalanganan ko mo'y pwede yung sayratar kay tipsong liyal kan makonayang kachailan kan kisang ni outlet kan menta siya na tipso waso siya yung memor te chaka ebil kan kakan kanakailan liyal? Kalangan mo kutwatch and kak sainsan ba ebil kan kanakailan sabal machay liyal kan ni chempa sa chail kan. O kasampal chailin kak mangi lepin paton wai makchay kin kalap totong ki me ye kilowatt hour me wewe ki kilowatt ye susongpen uwan liyan me kin kachangata tupso wew
o Howard ye uananso. Rianso matupso kan mi minilion isong nianso watch makilo at Howard vietoto. Repueku wan lion me kosonti ni tupso o pacha uananso metupso mimi kanilion te outlet kan mokit watch makaniang kanakela lion ni chempa sa child kan magchay socho pilkil muangi. Rementa cha matupso lion leo socha na pe na ni raira na so weu kichay anso karos melao kin pacho wansang takisang ni sapul machay outlet kan ni chempa sa child kan. Ta me ka sampali ki kichay ka sochik tatong kaliyan. Kalangan essential me kayu kichay muangir kamapen ka sochik sapul machay lion kan pueku yakin kolla ansong rei te kolla sapul machay cash power kan au ni chempa sa child kan te ni yewe chempa sa kan ni anso ochik kachikala sapul limoni au ni iseben lion kan o karyau ni achai pa le peno kan kasochik lion en chempa sa child kan apir kin sawasa toreti totoklang tisel laut au ni misin kan makin kapula we lion po maso misin pukat pa kan kangrola po irailan kak sonak yang o pokata wan lion kan me ewe chempas kin kachor kila sang tupuso makin mimi ni outlet kan absocho yetotok. Kalangan kongwe Mr. Obispo. Uyeben ka sochik lial pukach. Kak piltare tupsong lial kan di chempas akan mele nanso melial kan kun wabil purang purato. Kalangan essential masocho tupsong lial kun pacho ni sapul machay outlet kan ani kunla lial ni aray kun purato mek socha pa niya kapale wong tupso lial kan o imen pachawan sakare we me pilmia uye penapali poentore tupso lial kan ong ni chempas kan yei uye pokosonti ong pungun wiring kan Area uye pakasanti o pungan wiring kan kalangan PUC kin pachawan kaweti John Pohnpei musik irai lakan engkak pacho to ni sapul machay office wat poen kak ale mengicik pen wiring mekoneng ong ni ewo chembaskan karasa pemau arama saman pananana en wewe ki tamanten kitape outlet tape want pusun liol cheikan te appliances kan me bayan to o pachel Jangan lihat na newo chempas. Ayo pukat karos makin kapacata. Sang right semen lihat kan. Poin kak kata nempen salin wiring kan. Mekone poin kak pukata wapali tupso kan. Ong nani right lihat ansung kunlakan. O ni ansung merapan o katakan. O kem sekla pilnian suoce. Kecainan ciang totongki search projector kan ong ni sapul machay tipson liol kan kalangan ko moy miyeche mo kanang san salong chomwe kalalakang kan cholen kalangan me pachuan William Merel pata sapul men Pohnpei palian PUC Merel palian management o sekarang way yung autapen kapese kan me miyer me san salen nan achachungol me kapese o pek kupuran chon way en kachin kapayata uye bentoto kan kasochung kan o parato ni sapul machay office palian PUC kach kita ale te patrowan kawait kan te mangicik pen wire ni ta chembas kan po uye pen liol en kak chango way ni chembas kan o kol en pokun way en paliriaw en paluwat o ni chembas kan IMH program director mi patrowan Merel Pakitar Supplement Pohnpei palian PUC palian management o sakasakare ko way autapen toto kasampal kan me way ko na muangi o pagpakicha ko puran chon way me kangen autapen kapese ke kamit pachoto la kampani me pit sapul machay paluwat rere chukol sakarata
Kalangan kongwe kalangan ko podcast ye match magayong sagalar sa machay program and Rahnwet nan Pohnpei program en kabesa irakap kasambalakan ngawiyawi taban wiyawan wain Pohnpei o sa bacho wan luglugay sa kupurakan kachin sapani radio V6AH o nan kaunaptan program kasambal chekan lawlelewan so kalangan kasalelye.